अहानबदा मरोइबा पाउ ST issue ga mari lenana IC na yamna thuba judgment amadagi horakhiba irangni haina Union Home Minister Amit Shah na haikre Sugunu hautak ta kuki lalaw singa combined security forces singa akan momong nga sinungthil nung may kap nakre Union Home Minister Amit Shah gi numit humni gi khongset Manipur khongset asi wahan thok leiti haina MPP na maral sikre Mari Manipur lengak na su handok loi debo oirabadi Myanmar da oina su satna biru ro haina Siva Sena gi State President Anton Min haikre Kurumjari Mami TV Prime Time News meeting tabir puna pu amarjit thoksam na taram noksari hoji pau sandok na pijari Numit humni gi khongset Manipur da hojik oiriba irang asi assessment tongnaba haukiba ningthokaba numit ki numidang de Imphal la thungladuna yengsinba lakiba Union Home Minister Amit Shah ngasi Imphal thadokre hojik Manipur da tholiba irang asi haukiba March 28 ta mitai bu SD list ta chandana baga mari leinana Manipur High Court na Manipur government na central government recommendation sayol ahum gi manung da thagadabani haiba judgment aduna mapung oina thoalakpa ki bani haina Amit Shah na promising da phongdokre Amit Shah na ngase yuk Delhi gi damak ta Imphal Thadok Lamdai District Minister Secretariat the Farm Kiba Pawmi Singa Unabagi Thoram Amada High Kiba Mahana High Ki Manipur State Ki Irang na Sokhan Kraba District Sing the Chatune assessment Tobu Matam da Tongan ba society ki section kaya dagi leader sing amasung Mahiroi Lup Sing na memorandum amasung Chinhai Oina Thamlak Kiba demand sing not Tosile Makoi na Taliba demand sing central leader sing ga Khanaraga Piba Yaba Pigani High Ki Mahana High Manipur gi Hojit Leriba issue sing Paladuna Su Sanaribu Kuki Lalolup Sing na Makatana Sugi ground rule Sing Tugai Labadi ground rule Tugai Diba group Singi Matakta akan ba action Lokatkani Haina Kangal Lambaga Loina Irang Asiga Mari Lainana Police na lokat liba case Singi Marakta case Taruk Amadi CBI da Tijinaba recommendation Pikre Haiki Kangpok Pitino Polama Sung Surasanpur District Sing da Kunja Sing da Irang Tok liba Manung Asida Tingnariba Kudong Sadaba Sing Yeng Laga Ngasidagi Hauduna Hariba District Sing Asida helicopter servicing Lahelagani Amadi District Sing Asigi Ana Layeng Sang Sing da Akanaba Doctor Specialist Team Taruk Atuba Matam da Taraktuna Matau Tohan Bahoragani Nomagi Sang Drabaya Drabasana Taknaba Amadi Ana Layeng Bada Sizinagada Hidak Langtak Sing Watanaba Tameng Longi Kong Sang Railway Station Asida Godown Sing Sabagi Tabak Paikatba Haukre Hariba Potlam Sing Asi Train Namafam Adu forward Leptana Puraktuna Store Toduna Miam da Fanganaba Atu Matam da Honagani Haina Home Minister na Phongdoki Losilakpada Amit Shah na Haikibada Hojik Manipur da Thok liba Irang Asigi Sab Saba Horakpam Amadi Karamna Tholakhibano Haiba Khangdok na Bagi Damakta High Court ki Retired Chief Justice Amana Luchingba Inquiry Committee Ama Semdana Tigat Hanana Bahonagani Haiki Ngasi nungtil pung ama makhairom taba matam da sugunu dagi wangu sanda khong taba lambigi kumdi police station ge manung san ba hauktak khulda kuki khulai pai ba kuki lalau singna Bishnupur commando singa akan mamong da nongmai kapna khre hairi Kunja sing dagi phanga paw amagi matungi na thogdo adu Bishnupur police commando ge team singna mofam adu da pam da ba thogdok sing thok tanana ba patrolling chatlingai da khulai pai ba kuki lalau singna sing thaklom dagi police commando team na tonglak liba bullet proof ki gari sing da nongmai kapsil lakhibani hairi Police na kuki lalaw singi maikay da handuna nung may kap pada nakal animakta akan mamong da nung may kap na ki tung da mafam adura Sam Rifles ki ahen ba reinforcement sing sanglagtuna kuki lalaw singi matakta nung may kap na kuki lalaw sing adu tan kai ki hairi nung may kap na bagi thawdo adu da security gi maikay da asok apan yaw ki de adubu kuki lalaw singi maikay da asok apan yawram bayay hana pongdoraki Amit Shah gi numit humni gi khongsat Manipur khongsat asi wahan thok leitre Taina onaba hojik leiriba tangdu leita daba asi mitaina scheduled tribe demand tawbada high court na warep lowbada soibadagi tawbani haiba asi laibak thibani haina MPP na maral sirakli Polo ground maning da leiba MPP gi office da ngasi Paumi Singa unaba amada MPP gi general secretary administration Longjam Joy Kumar na hai Amit Shah na Manipur da numit humni chupna leiduna CSO amadi stakeholders singa wari sarwa matungda hojik oiriba tangdu leita daba asigi aseng ba horak from khangdaba asi laibak thibani
हौजिक ओइरक्लिबा तंगदु लेतादबा असिना एसटी डिमांड का मरी सुंगलै लेनदे एसटी डिमांड का मरी लेनरबदी करिगे एसटी डिस्ट्रिक्ट माफल लेबगे मनुंगदा कुकी ताब डिस्ट्रिक्ट अहम खक इरांग हौरिबनो मणिपुर लेरिबा मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंह यूनियन होम मिनिस्टर असिदा असेंबा पाउदम पीद्रबरा हाइना चिंगनरे हाइकी हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा असि म्यांमार गे हाइजिलक्पा कांगुना मणिपुर लेरिबा कुकी सिंगा तोंगानबा होमलैंड अमा ताननबगी थवंगनी हाइबसी अमित शाहना खंगफम थोइ हाइकी यूनियन होम मिनिस्टर न मणिपुर लेरिंगई कुकी खुलाई पाइब सिंग ताइनब मफम सिंग नोंमई कापतना मैतै खुल सिंग लांदावा अमदी युमई थाबगी थौदोक सिंग लेप्तना सथकिबा यूनियन होम मिनिस्टर मसामखंग उरबनी हौजिक चिन कुकी सिंग ड्रग अमदी नोंमईगी वार चथरकली सेंटर लेंगाकना सु हंदोकलोइदबा ओइरबदी मणिपुर संगसिलक्तुना लांदारकलिबा सिंग असि मरमदा हलनबिक्रो नत्रगना म्यांमार ओइना सु चटनाबिरुरो हाइना शिवसेनागी स्टेट प्रेसिडेंट एन टोमिना हाइक्रे ngasi पौमी सिंग उनावा अमदा महाकना हाइकी इरमदम असिदा सैदांगलिबा सिंगना हौजिक लांदारकपासी अखोई रिफ्यूजी ओइगदौरे मसिदा शिवसेनाना तुमिना खक लैथोकलोइ पार्टी असिबु नुंगसिना मियामगा लोइनना सबसाना थेंगननबा होनगनी इरमदम कन्ननबा शिवसेनाना वारेप लौरे हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा पॉलिटिकल पार्टी अमतन खुदोंग साबा लौननबा होनबा मतम नते इरमदम असिना लैत्रबदी पॉलिटिकल पार्टी अमत लैरोइ फिरान फावबसु युंगफम लैरोइ मधु खंगना अखोई थबक तौसी लुरबा तानफम असिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबु फम थादोकलो हाइना हाइरकपा असि लेबाक असिगी ओइना लाइबक थीबनी हौजिक चीफ मिनिस्टर एन बिरेन योक्तुना मपांगल कलहनबा अखोई खुदिंगमकना होनाफम थोइ येकनबा कनानो मरुप कनानो खंग मथौ ताइ हाइकी हम लोग शिवसेना और 9 पॉलिटिकल पार्टी अलग-अलग जो बीजेपी शिवसेना एमएनडीएफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बीएसपी पीडीए एमपीसी 9 पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इसकी पूरा की पूरा 30 एमपी है सेंटर में और एक यूनियन मिनिस्टर भी है और इसमें स्टेट में 9 पॉलिटिकल पार्टियां का हमने कन्वेनर है। हम दिल्ली में जाके ये हम लोग का जितना भी मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की जितना भी इसमें कंस्टिट्यूएंट मेंबर लोग की जो एमपी है इन्हों के साथ अगस्त हाउस में ये मणिपुर के इशू अगस्त हाउस में प्रोड्यूस करने के लिए हम सबके साथ सब एमपी के साथ हम ये मेमोरेंडम हम दे के रहेंगे और प्रेशर भी करेंगे। और हम कल बॉम्बे जा रहा हूँ बॉम्बे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी उनके थ्रू में प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबको कॉपी दे के हम ये शू के बारे में जब तक नहीं निकल जाएगा और आर्म्स जब तक सीज नहीं करेगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, राजनीति की बात छोड़ दूंगा और हम लोग अपना स्टेट को, अपना मदरलैंड को, अपना मणिपुर को बचाने के लिए शिवसेना है। ममांग थागी अहुमदगी थोरखिबा कांगलुपकी इरांग असिना अखोई मिसम मियाम हाइनिंगाय लेतना अवाबा मायोकनरे अमरोमद मिसम मियामबु ngak senanabani haiduna tharakliba army singi thong miyamna penadre amadi kuki militant singna sathariba hingsagi thabak singbusu yamna kanna yaningdaba phongdoktuna Thawbal district ki yaripok huidrom laikai dasu wakat mifam phamkre wakat mifam aduda saruk yakibi huidrom laikai mera faibi lupki lusingbi huidrom jansirani kaubi amada phongdorakhibada कांगलुप की इरांग असिना अखोई सुफम नॉनफम अमत खंगनद्रे मिसम मियाम अवाबन खम थेंगनरे मसिदा लेगांगना अमदी स्टेट फोर्स सिंगना अकनब खोंथांग लौखटपिदना मियाम की अवाब सिंग असि कोखन्नब होनबियु थोकलेब इरांग असिना मरम ओइदुना लांजेनरकलिब मियाम की अवाब सिंगदसु हुइद्रोम लेकाई मेरा पाइबी अमसुंग हुइद्रोम लेकाई क्लब की माइकैदगिसु सरुक याजरी ngasi miyamna lambida ahing nungtil naidana leiriba asi manipur kaidana nabani मणिपुर के सक्तम कायबे यारोई कुकी मिलिटेंट सिंगी सु हंदोकदबनी मणिपुर के सक्तम कायना नब होनरकलबदी अखोई थवाई फाव थादोक्तुन थेंगनगनी हाइकी हुइद्रोम लाइक यूथ प्रोग्रेसिव की सेक्रेटरी हुइद्रोम नोंगदम्बना हाइकीबदा इंडिया अमदी मणिपुर लेंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चटनरिबा असि कुकी मिलिटेंट सिंगना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा थवोंग कया चथदुना युममै थाबा मिसम मियामदा नोंमै कापसिनदुना मिसिमिना नंगहलिबा असिदा इंडिया अमसुंग मणिपुर लेंगाकना यामना कुपना यंगसिनदुना सुगी रूल सिंग मेंटेन तौदुना थंब मथौ ताई मदुना ट्रबदी हेन सौब हिंसागी थौदोक सिंग थोरकपा याई अमरोमदा हौजिक तंपाकी मफम कयादा मियामना अहिंग नुंगथिल नाइदना लंबीदा यारेक्तुना लेनरिबा असि
तंपाक की मफम केयादा इंडियन आर्मी सिंह थमजिलकद्रा हाइबगी वखलोन अदुदनी इंडियन आर्मी थमजनबा असि मियामना थाजनरंबदगी ओना तैनबा रोमदा थबक कया अमा तौबना मियामना इंडियन आर्मी सिंह दा थाजबा सुलै लेत्रे अदुना लौथोक बिख्रो थंबिरनु आर्मी गी महुत्ता स्टेट फोर्स सिंह ओइना थंबिरो हाइकी बांगना मखाताना हाई मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा कांगलुप सिंगना सेक्टोरियल ओइबा वखलोन सागतनदुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनरकपा सुया यारोय हिरमसदा मणिपुर की मियामना लौखटलकपा खोंगथांग खुदिंगमक्ता हुइद्रोम लेकाइगी मियामनासु मफुंग फाना सवतकनि हाइकी लंबी सोरोक्ता अहिंग दाइबंग खंगदना लैरिबा मयामसे अतैगे अमता नते अखोइगी मणिपुर ngमखैसे ngaknanabagini मणिपुर सक्तम काइदनबनि मसे अखोइना काइननब सिलकबा तारगदी अखोइगी थवाइ पामुदे अखोइ मणिपुर मैतै मचा सिंगनि अखोइ मणिपुर सक्तम काइबा यारो मणिपुर की टेरिटोरी इंटीग्रिटी दा कैदोंग सिंगनब यारो अदु यामना कलेक्टिव ओइबा मोंगदा अखोइगी अतोप अतोप तामिनारिबा खुंदामिनारिबा कम्युनिटी खुदिंगमक्का अखोइना यामना प्रोएक्टिव ओइबा खोंजंग चंखलकनी अमदी मणिपुर हाइब खुनाइरुन असिदा तोंगान तोंगान बा सेक्टोरियल ओइबा वखलोन सिंग असा सागतपि यारो अदुगा तोंगान तोंगान बा इल्लीगल इन्फ्लक्स में आम चंचलकबसे यामना कॉन्स्टिट्यूशन ओइबा मोंगदा मसे अखोइना डिफोर्ट तौबा अदुगा रिकॉग्नाइज तौ अखोइना एक्नॉलेज तौरकान मसे डिफोर्ट तौवे खोंगतांग असे लौखट पतंगाइ फदे वकन मिफम अदुदा मणिपुर की अपुनबे की सक्तम काइबे यारोय कुकी मिलिटेंट सिंग सु खुदकता लौथोओ अखोइ शांति पामी हाइब खोलाउ सिंग सु लाउखि मणिपुर हौखिब मेगे तांग अहुमदगी हौखिब कांगलुप के इरांग असिगी मतंग पॉइंट मंगा यावब मेमोरेंडम अमा सैलिन डिजिटल के चेयरमैन हंजोबम लेनजित सिंहना लुसिंगब मिहोट कांगबु अमना राज्य सभा की एमपी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर अमदी भारत के प्रेसिडेंट यौहननब पॉइंट मंगा यावब मेमोरेंडम अमंगसी इम्फाल वेस्ट अमदी ईस्ट की डीसी सिंगी खुथांग पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा पलिब सिंगदी हौजिक थोलिब कांगलुप के इरांग असि अथुबद लोइसिनबा इरांग असिना मरम ओइदुना मयुम मकै अमदी लनथुम कया अमांग अता थोअनख्रब सिंग असिगी खुंदा लैताबा याननबा अथुबद सिनबा थौदोकसिंग असिना हक्थेंगनना सोअलबा सिंगिदमक्ता महुसागी पुनसिदा हिंगननबगी लंबी सेंबियु असो अपन नंगहोरब सिंगिदमक्ता अखन्नब थौरांग लौखत पिननबा अमदी लांजेनरिब सिंगी मफमद फावरिबा अकी तुजुंबा असि कोखननब सिनबियु हाइब सिंग असिनी हौजिक थोलिब कांगलुप के इरांग असिगे सैथेंग फंगदुना लैरिब रिलीफ कैंप खरदसु हक्थेंगनना चलुबगी मखोइना थेंगनरलिबा अवा नुंगाइतब खुदोंग चादब सिंग मखोइगी अनिंगबा अपाम पुनमक्सु मरिक सुमना पाउदमदुना ऑनरेबल एमपी राज्य सभादा पाउदमखि हंदक थोलिब फुरुफ अनेगी उंखनब असिदगी लांजेनदुना रिलीफ सेंटर सिंग लैरिबा मियामदा डॉक्टर्स फॉर यू न लेप्तना चथरकपा लेमना लायिंगबगी कैंप की मखा चथरकपा ओइना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ सेंटर सिंग दा लेमना लायिंगबगी कैंप पांगथोखरे डॉक्टर अमदी नर्स यावना मेडिकल स्टाफ तरुकना सरुक याखिबा कैंप अदुदा हिदाक लांगथक सिंग सुलेमना फंगनखि डॉक्टर्स फॉर यू गी मणिपुर प्रोजेक्ट इंचार्ज अकोइजम बोरिस सिंगना फोंगदोरकपदा मखातानासु असिगुंबा लेमना लायिंगबगी कैंप सिंग पांगथोखिगनी लोइनना रिलीफ कैंप सिंग द संगजफम लौजदुना लैरिबा सिंगी दमक्तसु डॉक्टर्स फॉर यू ना रिलीफ मटेरियल सिंग यंथोकनबगी थौरांगसु पाइखतले हाइकि मणिपुर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चनब यारोई कुकी मिलिटेंट सिंग तौनरिबसु खुदकता हंदोकदबनी अमदी मणिपुर एनआरसी चनहलु हाइब डिमांड तौरदुना सलुंगफम द मियामना रैली चतुना खोंजंग चंगसिंख्रे सलुंगफंगी क्लब सिंग यूको अमोभा अमसुंग सलुंगफम मैरा पाइबे सिंग पुन सिंदना चतखिब रैली अदुदा सलुंगफम मथक लैकाइदगी हौरगा सलुंगफम खुंगंगी तोंगान तोंगान मफम सिंग चतलबा मतुंगदा मथक लैकाइदा अमुक लमथुंगफम ओइकी रैली अदुदा सरुयाकिबि नुपी अमना हाइकिबदा मणिपुर अथुबदा शांति थंबा पामी अखोइगी मणिपुर की सक्तम असिदा कनागुंबा अमतना अयेत पिरकप यारोय हाइरदुना मयांग सिफाई सिंग ngasi mak chatharaklibा नाकन नाइबा थबक सिंग असि खुदकता लेपु हाइकी चचरिबली से मणिपुर शांति थंबा पामी अदुगा हुजी हुजी जथराइबा अखोइगी लाइबक्तिबा थौदोकसिंगजिदा अखोइ नुपीसिंगना मणिपुर काइबा यारोय मणिपुर की सक्तम तिदैदा मतन कनागुंबा मतना इयप पिरकबा यारोय कुकी की सु मणिपुर चनबा यारोय अमदि मयांग सिफाइसिंगना ngasi चथराइबा साइड नाइबा थबकसिंग असे अखोइ मैरा पाइबेसिंगना अमतो ओइना सरुक यारेरगा मोइबु अखोइना मणिपुर की तथोकनी हाइबगी थाजबगा लोइना अखोइ ngasi की शांति की लेली असि चचबनी सिफाई लेबे यारोई मणिपुर एनआरसी चनहलु मणिपुर शांति हंजिलहलु अमसुंग मणिपुर कुकी की सु चनब यारोई हाइना थाबा प्लाकार्ड सिंग सु सिजनकी
Mamang tha May 3 dagi thokiba kanglop ki irang na maram oiduna center na irang namthana haiduna paramilitary forces kaya thajalakliba sing asi miyam na thajaba leite punna lokhok pikro haina mafam kya da lambi thingba army singa mukna bagi khongjang ngasi suletna sangsile Thawban district ki mafam kaya da mela ground yaripok lamkhai dagi hauraga kasom kholen tab lambi gi tomsing chingkhong khetui lekai moirang pali wangkhem huidrom singa sifai lekai Bisnu naha mayai lekai Pukri Achouba Mafal, Yaripok Kaitel, Bamol Laikai, Kekru Amadi, Khoirom na Singda Asian Highway, Nepra Company, Foruga Sarangpat, Nongpok Sekmai Taba Lambi Paring Singdasu, Mafam Kiada Lambi Singda, Uzau, Water Supply G5, Uwa Kaya Faizinduna, Ayuk Nungtil Numidang, Ahing Kaktana, Miam Toktuna Lambi Tingduna, Army Sing Chatok Sasin to Wayaro Haiduna Kupna Senari. Wangkem Kaitel Tawal Yaripok Lambi Ting Liba Wangkem Mera 5 Bigi Luchingwi Amana Fongdora Kibada, Su Satnabana, Tok Libe Irang Asina Ikoi Miyamda, Yamna Awaba Pire, Supam Non-Pam Mafam Kangre, India Amasung Manipur Lengana Kuki Militant Sing the Tonariba, Su Asi Chatnabirano Amadi, Micham Miyam, Ngak Sengani Haina Tarak Libe Indian Army Sing Asida, Ikoi Tazaba Tamdre Aduna, Army Sing Asisulok Pikro, Ikoi Hanagumna Ing the Signa Tangduletana, Hingba Pami, Haikibagaloina Kolau Keasulauki. Su lebana maram oiraga hauji Indian Army singje akoi de karisu kana balaitre aduna akoi pandam di athuba matamda Indian Army singje amukta lokthok pikro akoi ngamnaba akoi ngamnaba dum lantheng nazarage adu Indian Army singje maram oiraga akoi da awa bapan bahar bodu hena thoi hana mani akoi Manipur sarkar na sarkar akoi masi wafam se koi thamjage aduga athuba matamda Manipur dagi akoi kuki jingi su lokthok piyu Manipur da Belarus adagi kuki Lami sing the people who koi lokthok piyu athuba matamda koi ing sikna hingba leibe yam pamjai tangdu leitana mahok sungai phana leibado akoi sujan nomjaraga leijabado koi pamjai akoi yamna ware koi tumham chabam khangdre Manipur da leiriba imai bel sing aduki mati awaba chaitheng phange masidai da koi gi sarkarna mieng changbidana koi tumina leithokpaje akoi asuki mati waraujai haiba wafamje koi thamjage Social Welfare Association Sawa Sangayumpam Amadi Muslim Students Development Organization MSDO Sangayumpam na Sangayumpam Jila Parisat ki member MD Hibzur Rahman ga Khusam Naraga ngasi Thobal District ki tongan ofam taretta hangdok liber relief camp sing the satuna sing Amadi sana thakna na polam sing tengbang pikre tengbang polam sing piba du da saruk yaraduna MD Hibzur Rahman na hai haukiba me ahum dagi ikang khangawdana thokiba irang na maram oiraga miyoi ke awaba mayoknari Irang asina maram oiraga lanjen anduna relief camp kaya da sangja from lawduna leiri samjaraba miyoi kaya gi yum kaya mai thadok pikre masi thamoi sokna nungai taba fawi relief camp sing da sangja from lawduna leiriba singi awaba da saruk yajaba oina sanga yumpham gi mafam sing dagi sana thaknaba polam sing angamba puthokna duna tengbang polam sing asi pijabani asigumba irang asi athuba da warusin pubiraktuna mahausa gi phibam da pura u haina Hibzur Rahman na Manipur lenga ki pungning sing silagli Manipur do khaidagi hena laibak thiba amamba numit ama oi horagadaba asum loba thongjoga sida Manipur gi mafam kaya da khoigi yung kai mai thadok pi kiba amadi laifam chafam khangdadana leiriba asigi mayam sigi yenaga hujik hangiba relief camp singda koi sangayum phamdagi organization MSDO amadi sawa anina sinduna haiba relief camp sing asida akhoi gi angamba sangai mphomdagi thokjaba magi angamba mayam pusalakpaduna akhoi gi mafam 8-9 da akhoi relief ki angamba pochai khara piba lakjabani Thawal District ki Lamding Laiba Lamding Higher Secondary School Wangjing da Laiba Kodam Poppy Sports Complex Hairok Higher Secondary School Wangjing SK Laikai Community Hall Pioneer Club Wangjing Hodamba Khangabok Higher Secondary School Amadi Athokum Upper Primary School da hangdok liber relief camp sing da tengbang polam sing piki Hojik Manipur da thok liber kuki terrorist sing na maitai micham da landa bagi thokdok asida yaurakpa asok apan khuding maki oina mathau taba blood helping hands for people Manipur na piragani
असो अपन यावरिबसिंगना इगी मथौ तारकप मतमदा हेल्पिंग हैंड्स फॉर पीपल मणिपुर पाउ फाउबीर ओ हाइरि खंगनजबा अमना होजिक ओइरकलिबा फिबम असिना मरम ओइरगा SDP अमदि RS नेगेटिव नतना अतोप पेशेंट सिंगी ओइनदी मतम खरगी ओइना ब्लड रिक्वेस्ट तौनररोय हाइरि हौखिबा मेगी तांग अहुमदा कांगलुप की इरांगना लैखिरबा निंगथौजम डिजेन एलाइस मंत्री सही कुनगा तरेत ngasi mahaki asiba haksang imung manunga mari mata amadi JSC ga loinana lamdam adomda leiriba praja singna rims ki meren sangdagi lokre laikhiraba ningthojam dijen mahaki loinabi amadi pikliba macha ani hundoklami haina JSC gi convener moirang them sur kumar na phongdoki Tribangang ning thongjam dijen mahaki lekai gi club ki president amoina aina hiding badi kuki ge aggression khudak te lepu makhoina aggression makha sathari ba makhai maitai da retaliation to bai ba se masana niyom na ta bani maitai gi mi naha sing hawri ba sing da India government na amu hana re emergence of underground na tragana nongmai pai ba gi wakhal khalaloi da bani Indian military force sing na matam supada masigi an khoi gi youth sing je kanana ba gi damakta afaba tharong lokhat da bani Kosemna loba listing ani kungani toy kungumdoi class 12 examination the position holders pangkraba students singna Dhanmanjari College of Arts the tamlakpa matamda DM College of Arts Student Union listing ani kungani toy kungumdoi na sahi amagi admission fee panglagani makata na differently able person students amadi awa ana taraba satra sing su mating pangani government institutions sing the su differently able persons mahiroi singi sada yankai admission fee khakta lobiyu haikre wafama singa si pawmi singa unaba amada DM College of Arts Student Union gi luchingba singna haikibani makoina haiki me ahum dagi thokkiba khusem gi irang asina tha ama farak laba fawba state government amadi union government na normal si thambangam daba laibak thibani Union Minister Amit Shah gi Manipur khongsat asigi wahan thok karino leiba miyam da khangalo Manipur miyambu uttagi haibagum thoanganu irang asi kamdawna horaki kamdawna warusin purakani state government amadi union government na athubada solution ama puthoktuna Manipur miyam gi punsikalo National Highways Manipur miyam gi lifeline mafam kharada su chanariba kuki militant sing the thing liba asi state amadi union government na step lokhatriba karigino union government ki thong ubada angak pafawi asira India leibak mayam pullaga laiminabagi wahanthok asira Manipur miyam gi punsikalu students sing bularik tamba fangalu DM College of Arts ki nauna logadaba BA first semester admission process hodri irang asina safabaga government ke ayabagi matung ina newspaper pauses singda khangalakani entrance test natragana class 12 marks percentage asi gi manungda admission process tawgani adubu hojik maki lepa leitri akupa marol gi demakta DM College of Arts Student Union da pau phobirak pa yagani haiki Kosem na loba lisingani kunithoi amadi kulumdoi class 12 examination asida position holder chankraba mairoi singna Dhanmanjari College of Arts ta tamlakpa matamda DM College of Arts Students Union na chahi magi admission fee mating pangani loina differently able person or ba amadi awana tarba satra singnasu lakadaba session asida tamakpa matamdasu angamba mating pangani akoi Honorable Union Home Minister Amit Shah akoi Manipur gi khongchet asida akoi mahakna piningiba mahaki khongchet asigi wanthok asi kaino Manipur miyam da mayek sengna khangalo thoiba wathok asi ngan laktuna haibadi kadai dagi haudoibano thodok asi karamna warosi lakani haibase ngalikan matamdagi wari sabe yare adu Manipur miyam na khange hujik thoiba wathok asi akoi warosi lakpa matam akoi normal si lakpa matam matam yam changani hojeroibda maru po amona pijari ST issue ga mari lena na IC ne yamna thuba adjustment amadagi horakhibi irang ni haina Union Home Minister Amit Shah na haikre
Sugunu hautak ta kuki lalaw bisinga combined security forces singa akan momong dengan sinung tilnong may kap nakre. Union Home Minister Amit Shah gi numit homni gi concert Manipur concert asi wahan thok leiti haina MPP na maral sikre. Madi Manipur lengak na su handok loi debo oira badi Myanmar da oina su sana biru rohaina Siva Sena gi State President Anton Min Haikre. Matang sida uji pawai gana Mami TV Prime Time News people senjare ehno pawai demu tu namidang Prime Time News meeting tabi upun pu amber talk som na mukana krum jari.